Ikanisa la Dipalang School itege arayo karulo elukumtedo pakwata kanyang tom na kanya kaulo na Atiakunio Aicokis na tira ido itege arayo ojai okapele onyarite okapele Church of Uganda kede emuluka ediango. Ikristelo senti Peter sa Dipala kesi lipitos otiaka kina ikesda Aicokis keche boni na Dipala tetere nepatana aija kin kwa elwanar atira. Egeonte kanisa okapele eke kilori anyaritai okapele Church of Uganda okale lukumtede pakwata kanyango no kedito manakanya. Abu onona sam ro abu oraun reverend ekanon ocham Atiakunio alupoko ke kanu aduko kini ekanisa Toma neda ejari kito nilolo eke kilori esariti erai Adipala Church of Uganda. Aicokis na tira ngese jasi kedi kanisa ni tom na kanyi muluka itom na kanyi do itom na dope lukile koka amuluka ya angono nuerase angor. Papa Bishop kiraya lama na Paul kono sa isharami kinijo ido kiro la jokes na tira kuta isharami kinijo noi ano amina kanga ngatakon oto maso amuna jokes na tira Ekanya naran odongo ngeso bu kilipanu aimor kikena koto mapakna ekapana kinoto ritonga lua Dipala Atiakunio Aicokis. Ara jo ngesedeke lipedat ko kinshoni Adipala ai boyi saraite jo kirjalopet ai koto ai tarau na Aicokis ai chokere esipan kon ilipi papo pedo ai smorke kini kone due jasi to mai boysina ozone do loka Dipala more ka omisho kech more ki ponesho kech more ka yoni kech more ka jana kine kech olema tiaka do yawa itajario to motaulo etonga kere jene be jastunga lupero ken nik be ko se jie keda jo papa bia e pedo ritunga nan ene sobuniti jie keda jo papa jena be mame pedo ko jalweta makintos pone kechuli yata to se meret yata to sa doteu yata to se chudet kunya papi bale bitimo isho kaituangunu kere tajara isho we jakaid ola kuna isho we de kelo kapido rikiere kudoti yata wajaut kada esingini parani konya lala borena pane yata kini na panalo la jei ngotoma doleta Aicokisho akaisa kanyeuni keda diopet Ara Atiakunio Adipala odolete Aicokisa kasa kanyeuni anadope kotoma anyanarete na kao soroti. Kanua TV East Patrick Odongo ko Serere District.